Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 ariko kwezi k'Ukuboza 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yiriwe uyu munsi wo ku itariki ya 4 z'ukwa 12 2024. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza Mushakamba, namwe mwiriwe neza? Yego natwe twirirwanya amahoro. Ni amahoro. Reka twinjire mu makuru yacu tudatinze, duhite turebera hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. M23 yakoze operasiyo nk'iyi nkuba yo mu kibira muri Nyiragongo ihagarika Ingogo. Operasiyo yabaye kuwa mbere mu ijoro. Yego. Ni muri iri joro, ni mu ijoro ry'ejo rishyira ku munsi w'ejo washize. Ikindi M23 yabohoje Kinigi. Ibihuha by'urugamba bikomeza kwiyongera mu bitangazamakuru bya Kinshasa. Kinigi rero iri hariya muri teritwari ya Masisi Mushakamba, iri hafi ya Rubaya. Yego. Ingingo ya 3, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gushyira mu bikorwa igihano cyo kwica abagikatiwe. Ingingo ya 4, ishyirahamwe gakondo ryatabaje EAC na SADC rigaragaza ko harimo gukorwa jenoside mu Minembwe. Neva ubwo ni Ndayishimiye Evariste, General Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, yiganye Tshisekedi. Nawe ibibazo by'abaturage be yabishyize mu maboko y'Imana. Tshisekedi azajya guhura na Biden, yagiye guhura na Biden, ntabwo azajyayo. Yego, yagiye guhura na Joe Biden. Mu kanya twarimo twumva na disikuru ye. Mushakamba rero, ingingo z'amakuru tuganiraho ni izo ngizo. Reka tudatinze tunyarukire hariya muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo ngo habereye operasiyo y'akasamutwe, niko tujya tuzita. Yego. Bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, muri Nyiragongo ejo bundi hashize mu ijoro nibwo habayeho intare za Sarambwe zamenye ko FDLR, SADC na FARDC na SADC urebye ntirarana nabo, ahubwo ni FDLR na Wazalendo, bano barumuna ba FDLR mu bice bya Nyiragongo, by'umwihariko aho bari kwitegura, barimo bakaza ibirindiro kugira ngo bazagaye ibitero kuri M23. Mu minsi yashize twarabivuze uburyo kibarimo bitegura, by'umwihariko hari ibice bitandukanye, Kirimanyoka, aho barimo bategura aho bagomba gushyira imbunda nini ndetse n'ibindi. Rwose ubona ko Nyiragongo yose bayitegeye kandi bazarasa ahantu hafi ya hose. Rero intare za Sarambwe nazo ziba zifite imboni zicungira, rero zabahutsemo nijoro. Muri iryo joro bwana Sentama, ni operasiyo yabaye nk'uko inkuba zikubita mu kibira, kuko inkuba yarakubise, niko byagenze. Isaa 9 za nijoro cyangwa zo mu rukerera, operasiyo yari irangiye. Babahutsemo n'udushoka n'ibyuma gusa, nta sasu ryigeze rivuga muri iyo operasiyo. Amakuru yemeza ko rero abenshi barishwe, abandi barazirikwa, batwarwa ari matekwa zatwawe ni nyinshi. Imirambo bavuga yagaragaye nayo ni nyinshi, ariko bakavuga ko abenshi muri matekwa bafashwe batwawe bari abasirikare ba FDLR, Wazalendo bagera mu 8. Abo ni abavugwa bwana Sentama. Urumva ko bashobora kuba biyongera, kuko babatwaye batabatwaranye ubwabo, batabatwaye bonyine, ahubwo babatwaranye na dokima ziba ziri mu kigo n'ibindi byose bitandukanye bishobora kugaragaza amakuru atandukanye y'ibiri gutegurwa cyangwa se amakuru y'umwanzi. Ni operasiyo yacecetswe, itaravuzwe cyane. Icyatumye itavugwa cyane nuko FARDC yatinye kuyitangaza ndetse na Wazalendo, ariko amakuru yaje kumenyekana. Ndetse bukeye bwana Sentama, habayeho bombardoma yo kurasa muri iriya shyamba, haraswa ibibombe byinshi aho babonye hose, ariko byari byarangiye
intare za Sarambwe ni ukuvuga ngo abagiye kuza muri ibyo birindiro basize intare zasize zibikubuye, abaje bakabura umuntu bakahasanga imirambo gusa, baje nibo bafashwe n'umujinya bararasagura birangira gutyo. Bwana Sentama, abahungu bamaze kubanyuruza abo batwara, dokima zitwarwa zatwawe, ibikoresho bya gisirikare by'ingenzi byatwawe, nuko byaje kugenda. Rero ni operasiyo itaramenyekanye cyane, ariko amakuru nyine ageraho agasohoka nk'uko atugezeho. Bwana Sentama, Mushakamba, ndagira ngo twibaze kuri iyo operasiyo yabaye hariya. Igikorwa urabona ko ni mu nkengero z'umujyi wa Goma, naho twavuga ngo cyabereye muri Goma. Mushakamba, yego, se ahangaha kuba M23 abanyadushoka bayo bakora operasiyo bakagera hariya mu nkengero za Goma, nduzi ko ari mu nkengero za zuriya mujyi, ibi bivuze iki? Bitanga ubutumwa ki kuri FARDC? Bitanga ubutumwa ki kuri leta ya Kinshasa? Bisobanuye ko ntabwo umwanzi yabananiwe, nuko ategereje ko wenda bakisubiraho bakemera ibiganiro, naho habayeho kurwana umwanzi ntarimo itamira. Yego, reka dukomeze, turacyari mu by'imirwano. Mushakamba, ngira ngo twajya ku ngingo ya kabiri. Ingingo igira iti M23 yabohoye Kinigi. Ibihuha by'urugamba bikomeza kwiyongera mu bitangazamakuru bya Kinshasa. Urugamba rwa Kinigi tubanze twumva aho iherereye. Kinigi ni muri Masisi. Kinigi ni ndetse buriya nubwo tuvuga ngo yabohoye Kinigi gusa, ntabwo ari Kinigi gusa, kuko birakubita bikagenda hirya muri Kibabi ahitwa Cyugi, naho bagakoza akantu. Yego, bikaza bityo bigafata Kinigi, bikaza bigafata ziriya za Karongi, Kaniro hariya, bikaza bikagera hafi ya Gatare. Ni ikintu dushobora kwita ni nka koridoro, ni nk'umukandara cyangwa werekane rw'imisozi cyacyo kagenda, ariko ubona kameze nk'agakikije Rubaya. Kameze nk'agakikije Rubaya, nk'uko wigeze gukoresha imvugo ngo ni ugukubura. Yego, bimeze nk'ugukuburira Rubaya, noneho Rubaya bakayikiza ibyayiteza umutekano muke ibyo ari byo byose. ngira ngo ni iyi operasiyo yo gufata Kinigi nicyo bivuze. Yego, Mushakamba, urugamba rwagenze rute hariya? icyo nabonye ndaza kuhaguharira nk'umuntu wazi, ariko icyo nabonye ni uko ngo Sendugu Museveni yirukanse kibuno mpamaguru, n'ubu rwose arimo abebera mu bihuru. Yego, ariko yego, Sendugu Museveni buriya hariya ntabwo akihafite imbaraga kuva bahamwimuye. Bagenzi be bariya ba Kigingi bamumereye nabi, barahamukura, baramwirukana. Buriya umuntu ukomeye hariya, umuntu wari ukomeye hariya n'uriya ni iriya ngirwa generale yitwa Mutayomba. Mutayomba niwe muntu ukomeye hariya wavuga ngo ararwana. Naho Sendugu Museveni we kuba hariya ni uko ari iwabo. Mushakamba, buri iwabo ni ku Cyugi, aho bita ku Cyugi hirya, hafi Kibabi nyine. Yego, urumva rero ko kuba hariya byo ntabwo ari ukuvuga ngo hararwana cyangwa hari ikindi abangamiye kindi, ahubwo kuhaba ni uko ari iwabo, nta handi abona yajya. Mushakamba, nawe bamujyanye kujya amateke boherejeho mugenzi wabo Kigingi, bariya bandi bagiye. kandi buriya Sendugu ntashobora kwambuka ngo akurikire Kigingi muri Gatoyi, ntibyakunda. Aguma hariya rero kuko ahavuka, ariko ubundi ngira ngo nta na rimwe wigeze umwumva arwana, kuko imbaraga ze zararangiye. Intare za Sarambwe aho hose zamaze kuhigaruza. Yego, ngira ngo wenda ntidutinda, ahubwo tujye muri Rubero. twerekeze Rubero. Hari ibinyamakuru byiriwe
bicicikana, inkuru zicicikana ngo FRDC yagarutse, ngo yagarukanye imbaraga, ngo yafashe hehe igeze Kibumba, igeze hehe. Mushakamba kuri kw'ibyo bintu ni ukuye. Bwana Sentama nibyo ejo narimo nkubwira ngo hari umuvugizi wa FRDC ufite amashagaga menshi, bari gukoresha ijambo debandade total, debandade yego totali, debandade ni ugushwiragira. Mbese ni ukugenda umuntu badahuje icyerekezo, yego, kandi batazi n'icyerekezo barimo baganamo. Ibyo rero ni ijambo riri gukoreshwa na uriya Muriyentona umuvugizi wa FRDC muri Granoro. Yego. Rero niwe wazanye ayo mashagaga y'ibikabyo abeshya, gusa nyine nakomeza kwisubiramo mu mvugo ze nibwo azagera agaceceka. Ariko ukibaza niba bashwiragije M23 muri ubwo buryo bafashe hehe, ko twahabuze aho bafashe, ko tuzi ko umukongomani avugisha ifoto, ko twababuze mu mafoto, ko twababuze mu mavideo. Hari nabo nahoze mbona bitigitirira bya bikoresho M23 yashyize hanze ejo, gusa buriya ntari amafoto nayo baraje bavuga ngo babyisubije. ngo bisubije utwe, ariko ntumbaze aho babyisubije babivana. Ni ukubeshya rero, abantu bamenye ko ari ukubeshya. Ahubwo nkundiro nkiri hafi y'ijwi ry'abaturage bavuga bati, muturage uvuga uti Wiringoma uri hehe, ko kuri hehe Wiringoma. Barimo bashaka Wiringoma, bashaka M23 ngo ize, yego, nibanguke ngo bayibone. Kira ijyojwe aho ngaho ubundi tubone gukomeza. Reka ndishake umushakamba ndigereho. Yego. Ndigeraho ndariguha ngiri naribonye. Ngira ngo rifite icyo risobanuye, kuko umuntu agomba kumenya, abantu bagomba kumenya. Uriya muturage kuvuga kuriya abonye Wiringoma yaba ameze nk'umuntu utuye umutwaro. Yego. Hari ikintu kimuremereye abona azagikizwa na Wiringoma. Ingoma ya IDPS bamereye nabi. Oya, ntabwo ari ibyo gusa Mushakamba, hari ikintu nabonye abantu bose dutangaza amakuru, ntabwo cya kintu twigeze tukivuga. IDPS nawe yashizeho imbonerakure. Yego. Hari abantu yambitse imyenda kibisi baba mu mijyi, cyane cyane muri uriya mujyi wa Goma. Yego. Bariya bamereye nabi abaturage, bakora nk'imbonerakure ziriya z'i Burundi. Babise ngo ni les forces du progrès. Ngo ni imbaraga z'iterambere. Abo bantu rero n'ejo nayo mfite video yabo, ninza kuyibona hafi ndaza kuyiguha urebe. Bambara imyenda ijya kumera nk'icyatsi kibisi imeze ukuntu. Baba bambaye imyenda isa. Nka kwa kundi imbonerakure wabonye zifite imyenda imeze nk'idoze mu bitenge. Abandi nabo rero bafite imyenda isa y'icyatsi kibisi. Yego. Aba rero yavuga ati barakonze, batumereye nabi. Reka tumwumve. Yego. Endende alitome bajomba bana kuyagoma. Ngo bamuyomba bamarume baje Goma. Ngo ndabona Wiringoma, ngo ndaje mbone Wiringoma. Endende yambi bayomba, yambi Wiringoma. Endende bayomba banakuya. Urumva ko bahimpunze cyane. Arakomeza ngo ndi uwa mbere kuzakira bamarume. Ngo Wiringoma ngo ngwino nkubitire bano bantu ba IDPS inkoni. Ngo bano ba force du progrès ngo bambaye imyenda y'icyatsi kibisi. Ngo Wiringoma ngo mbabariruze. Ibintu bankubitira inkoni kunda. Bamereye nabi hano muri Goma.
ngo Wiringoma wabangutse kutinda ukerewe. Karibu ikaze. Ngo aba bantu bari deprese batumereye nabi ngo bankubitira inkoni kunda. Ngo Wiringoma banguka ngo ngwino vuba. Ngira ngo niwo nguwo rero washaka ko nkumvisha nuwo. Cyane rwose iyi message ye yego ifite ikintu gisobanuye gikomeye. Yego. Kuko iragaragaza uburyo cy'abaturage banyotewe mu 23 kandi buriya ririya jwi nubwo ari irye ibyo avuga ntabwo ari ibye wenyine yego. Ikindi uyu muntu yabivuze kuko bazi neza ko M23 ari agashya yakoze muri Rubero. Yego. Ntabwo yabivuze atagendeye ku ntsinzi ya M23, ni nko kumubwira ati Rubero murayijagajaze na hano muzi Goma naho turabakeneye, anavugira n'abandi bo mu bindi bice. Rero FARDC yemerewe kuvuga uko ishaka, ururimi ni inyama yigenga, ariko nibagaragaza aho bafashe, niba bahafashe, nibakoresha inama Kirumba, nibakoresha inama Hutwe, nibagaragaza koko niba bahafashe bavugisha ibimenyetso kurusha amagambo, kuko amagambo y'abanyekongo twarayarambiwe. Niko bimeze Mushakamba, ariko hari n'ikindi umuntu yakwibaza. Ngira ngo umunsi w'ejo ahitwa Hutwe ni mu majyepfo ya hari icyicaro cya teritwari ya Rubero. Hariya ejo M23 yakoreye inama, wumvise n'umuturage ko yabyemezaga. Yego. Mushakamba kuva hariya kugenda ukazagera Kirumba ntabwo ari ahantu hafi. Ntabwo ari ahantu hafi. Ngira ngo kuva Kirumba ujya no mu mpande, ugana mu mpande ujya za Kikuvo, harimo ibirometero bigera muri 15. Yego. FARDC tuzi imirwanire yayo. Byonyine n'ibyo birometero 15 yabigenze ite kugira ngo noneho ngo igende irasa ivane M23 mu nzira ku buryo yiruka ibirometero 15 byose. Bwana se nta muri aravuga, ariko azagera hore nkuko ngira ngo ntiyarushaga Njike Kayiko kuvuga, ariko nawe yaracecetse. Niko bimeze. Twakomeza. Rero ikindi umuntu yakwibaza, hari ibinyamakuru byahise bifata bidasesenguye, yenda ntitwenda kuvuga bafite uburyo bakora, ariko ngira ngo abakunzi bacu batwumva, hari n'abakunzi ba M23 wasangaga basuherewe bafite ubwoba bahirasha, ariko nta ubishyize mu nyurabwenge kiriya kintu ntikinashoboka Mushakamba. Dore ikintu kibabisobanurira, ntabwo warwana ibirometero 15 mu masaha ngahe ugenda uhanganye n'uwo murasana, yari yarahakwirukanye, yarahashinze ibirindiro, yahakoreye inama, yagize ate, yahashyize ubuyobozi, yagize ate, mu isaha imwe ubu hamuvanye. Bwana se nta madori ikintu kibihamya. Yego. Ko babeshya. Barakoresha ijambo gushwiragiza. Yego. Iyo bashwiragije umuntu ufata imirambo ye n'amatekwa. Iyo umuntu ari kwiruka adafite iyari iyagana, irade bandande totale, byanga bikunda bagakwiye kuba bagaragaza imirambo yabo bishe, bagakwiye kuba bagaragaza matekwa babafashe, bagakwiye kuba bagaragaza ibikoresho n'ibindi byambuwe abo bari bahanganye, niba kuko ririya jambo bari gukoresha ariko ryagenze. Ahubwo kubikoresha ni kwa kundi umuntu agukubita. Hari ingero bajya batanga y'abantu babiri barwanaga, uri hasi ari gukubitwa akajya avuza induru ngo mwatabariye umuntu ntamwica kandi ari hasi ari mumerewe bari kumuniga na FARDC. Rero nayo nuko ntihagire umuntu uhangayika ngo M23 yakubiswe. M23 itarakubitiwe Bunagana, ikubitirwe Rucuri, ikubitirwe Rubaya, ikubitirwe n'ahandi hose, Nyanzare na hehe mu birombe by'amabuye y'agaciro. Ntabwo M23 yakubitirwa aho za Hutwe, aho handi bari kuvuga hose, higiyo ngiyo hadafite n'icyo hasobanuye Bwana Sentama, usibye kwashinga imbunda bakarasa abaturage mu bice M23 control. Yego.
Mushakamba rero dukomeze, ariko tukivuga kuri ibi by'imirwano barimo bavuga ngo begereye Ruovu, begereye hehe na hehe, bavuga bahegere, ariko ikigaragara ibi byose ni propaganda, ni bimwe bita propaganda, ni intambara y'amagambo kugira ngo uwo barwana bamuce intege bakoresheje amagambo. bareke bahegere mu magambo ariko mu bikorwa siko biri. Yego. Twakomeza? Yego rwose. Hari amakuru rero avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu Mushakamba. Mutamba ngo yabivuze. Yabivuze, reka nze turebe inkuru. Njye ndayibona imbere yanjye. Urayifite mu Kinyarwanda? Yego. Bifite mu Kinyarwanda wayidusomera? Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yatangaje ko abakatirwa igihano cy'urupfu baratangira kujya bicwa mu gihe cya vuba. Ubu butumwa yabutanze ku itariki ya 3 Ukuboza 2024 ubwo yagaragazaga uburemere bw'ibyaha urubyiruko rwibumbiye mu mutwe wa Kuruna rukomeje gukorera mu mujyi wa Kinshasa no mu yindi mijyi. Minisitiri Mutamba yagize ati ba Kuruna bakomeje guteza impfu n'agahinda mu murwa mukuru no mu yindi mijyi y'igihugu. Kuruna bashyira imiryango yacu mu kiriyo. Yasobanuye ko hashyizweho komisiyo igizwe n'abacamanza bakuru, abasirikare, abapolisi n'abasivile. Iratangira kuri uyu wa 4 Ukuboza 2024 ibikorwa bigamije guca ba Kuruna bose mu mujyi. Ati uzafatwa wese azafungwa, aburanishwe, akatirwe. Nk'uko mubizi bose bashinjwa iterabwoba kuko ibikorwa byabo bigize iterabwoba, mbese bazahanishwa igihano cy'urupfu. Komisiyo yafashe icyemezo cyo gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu. Minisitiri Mutamba yatangaje ko ba Kuruna bazakatirwa igihano cy'urupfu bazafungirwa muri gereza zirindirwa umutekano mu buryo bukomeye nk'iyanginga kugira ngo hatazagira ucika. Leta ntabwo ari inginga, ni angenga. Byatewe n'uwabyanditse. Ni angenga hahandi muri Equateur. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubijeho igihano cy'urupfu kuva mu kwezi kwa 3 2024. Bisobanura ko igamije kurwanya ibyaha birimo ubugambanyi bukorerwa mu bice biberamo intambara ndetse n'ubugizi bwa nabi mu mijyi. Bwana Sentama, iki gihano cy'urupfu ngira ngo kihabanye n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ariko nanone buriya bashobora kuzisanga bibabereye nk'ibya Kamegeri kuri rwa rutare. Nabo ingoma zishobora kuzahindura imirishyo bikarangira nabo baburanishijwe bakaba bahabwa icy'urupfu, akaba ari bo babanza ku rutare rwa Kamegeri. Birashoboka rwose. Yego. Birashoboka nta wabishidikanyaho kuko nabo bajya babyivugira wa mugani wabo. Ijya nsubiramo ko bavuga ngo rero ya yorobi ya muninga mukiri turaturu, ati uyu munsi ni jyewe, ejo ni wowe, ejo n'undi, twese buri wese azagerwaho. Yego. Nabo rero bishobora kubageraho Mushakamba. No mu Kinyarwanda ngira ngo tuvuga wa wundi uvuga ngo arucira mukase rugafata nyina. Ibi ngibi rero ngira ngo ni ukuri, nabo ejo kiriya gihano gishobora kubageraho, cyane ko nabo baba bishe Mushakamba. Yego. Nabo baba bishe, baba bakoze icyaha, ni ukuvuga icyaha baba bagihanishije ikindi. Nabo bishe benshi, none se ibibazo byo mu magereza. Yego. Kugira ngo bizabasiga amahoro. Reka rero tugende. Ngira ngo tugiye kujya ku ishyirahamwe rya gakondo. Ishyirahamwe gakondo ni ishyirahamwe ry'abanyamurenge. Barimo baratabaza Mushakamba, ngira ngo na kare wabibonye, hari ibyo wabonye, hari ibyo wigeze kubona, ngira ngo wahoze umpa ngo
ari FDLR ari iki FARDC n'abandi batangiye kuzamuka bazamuka bigira hariya Minembwe. ubu nta muturage usohoka bahagose, ni ahantu hagose, mbese ntabwo gusohokamo ntabwo byoroshye, ku buryo wumvise n'amajwi wigeze kumpa baratabaza bavuga ko kuba bahafunze, kuba mbese Minembwe ifungiranye biriya bita imihana, kuba ifungiranye igose na FRDC ari ihagose, ngo bigaragaza ko bashaka gushyira mu bikorwa wa mugambi wo gutsemba, kurimburaho abanyamurenge. banahawe n'uburenganzira bwo kwinjira mu baturage FARDC. Yego. Ubwo rero gakondo rero ni ishyirahamwe, ni ishyirahamwe ariko ni baryita mu gifaransa ngo ni coordination de mutualité banyamurenge. Ni ukuvuga ni nk'impuzamashyirahamwe ya kinyamurenge. Yego. Noneho banditse urwandiko, niba rwifunguye bayandikiye East African Community, uyu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, banandikira na SADC. Yego. Ibaruwa iravuga ngo lettre ouverte au sein de la communauté est-africaine et de la communauté de développement de l'Afrique australe pour lancer une sonnette d'alarme face au risque de génocide des Banyamulenge dans les hauts plateaux des zones de Fizi, Mwenga, Uvira en République démocratique du Congo. Rero ntabwo ni ibaruwa ndende, enda turagenda turebamo ibintu by'ingenzi, ingingo z'ingenzi. Hari nk'aho bavuga nubwo naho ari hagari ibinini, reka dusome gake baba mu situation actuelle uko bimeze ubu ngubu. Yenda dusome nk'ibika nka bingahe nka 3-4. Abo ngo dans la matinée du 28 novembre 2024, des colonnes d'éléments des FARDC ont fait une irruption dans les villages Banyamulenge de Karingi, Kitavi, Irundu, Bidegu, Minembwe dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Ngo ku itariki 28 z'ukwa 11 mu gitondo kare, ingabo za FRDC zinjiye mu nk'imidugudu, bo bavuga imihana, hariya bavuga imihana, nk'imidugudu ituwe n'abanyamurenge, umudugudu wa Karingi, Gitavi, Irundu, Bidegu ho muri Minembwe. Yego. Mu misozi miremire no muri Kivu y'Amajyepfo. Ces hommes du colonel Rwamba Jean-Pierre, commandant de la 21e brigade de réaction rapide, basé à Minembwe, se sont mis à tirer à tour de bras et sans discrimination contre la population civile et leurs biens, faisant plusieurs victimes, dont 4 personnes tuées, des blessés et plusieurs dizaines de vaches abattues à tout portant. Uvuga aba basirikare bari bayobowe n'uyu nguyu Colonel Rwamba Jean Pierre, uyobora brigade ya 21 ya intervention rapide itabaraho rukomeye. Noneho ngo bahageze batangiye kurasa abantu, kwangiza ibintu no gusahura byose, ku buryo hari n'inka barashe, ngira ngo amafoto yaragaragaye y'inka barashe, barazirasa zirapfa. Ariko hari n'abantu baje gufatwa, nabo twarababonye, babahambirira amaboko imugongo, babita ibisambo. Yego. Ngo ces forces censées protéger la population de Minembwe ne se sont pas arrêtées là-bas. Ils ont interpellé et torturé 6 de Bouvier au motif qu'ils cherchaient à éloigner leurs vaches des zones d'attaque et de les faire échapper ainsi au risque d'abattage sauvage
par les FARDC motivés par une soif de désolation sans limite. Uvuga ngo ntabwo byagarukiye aho kurasa abantu gusa no gusahura, ahubwo ngo bageze n'aho bafata 6 mu borozi b'inka, barababoha babita ibisambo byari bicikanye inka, bagira ngo zitaguma aho ngaho muri ako gace k'imirwano. Yego. Kugira ngo ibi ngibi ntabwo mbitindaho, babarira dukomeze tugende turebe hepfo. Hano aho bavuga ubufatanye mu by'intambara, yego, mu by'umutekano budatanga icyizere, ni des accords de sécurité qui ne rassurent pas. Depuis 2022, les forces burundaises FNDB sont déployées dans les zones peuplées, entre autres par les Banyamulenge au Sud Kivu. Ces dernières sont liées aux FARDC par un accord bilatéral de coopération en matière de sécurité à Pranto, mais cette coopération inquiète plus les Banyamulenge qu'elle ne rassure. Urumva ahangaha barimo baravuga uburyo ingabo z'u Burundi zagiranye amasezerano, hari amasezerano hagati y'u Burundi na Kongo, ariko amasezerano ateye impungenge. Yego, ateye impungenge bashingiye ku bikorwa bagenda babona izi ngabo zose zikora, kandi zikora mu bufatanye. Kandi noneho ikibabaje hepfo bakomeza bavuga, ubwo ndimo ndabicamo mvunagura kugira ngo ndafate umwanya. Ikibabaje hepfo baravuga ko muri ayo masezerano abamayimayi na FDLR binjiyemo bafatanya n'izo ngabo, cyo kimwe na Red Tabara barimo barafatanya n'izo ngabo. Ariko ngo ikigambiriwe ni ijambo rimwe, ni umurongo umwe bakoresheje, icyo nasoma: parachever le nettoyage ethnique de Banyamulenge. Ni uguhanagura ubwoko bw'Abanyamulenge. Yego, nicyo kigambiriwe muri ubu bufatanye bw'izi ngabo zombi. Rero hari operation tutari tumenyereye ngo niba yitwa Fimbo. Ubundi Fimbo ni inkoni mu Giswahili. Yego. Reka inze tuhagere turebe, twumve ibyo ari byo. Ni ngo le schéma de position militaire dans les villages de la zone de Minembwe, dont la majorité a été vidée de sa population, empêchée de retourner de la brousse où elle a trouvé refuge, laisse entrevoir la mise en œuvre d'un éventuel plan établi conjointement par des généraux congolais et burundais, et visant à vider les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu des populations Banyamulenge pour contraindre à l'exil. Ce plan a pour objectif d'être mis en œuvre dans le cadre d'une opération conjointe appelée Fimbo, approuvée par les états-majors du Congo et du Burundi au 12 novembre 2024. Reka twumve iyo operasiyo rero yabo. Iyi ni operasiyo ngo ihuriweho n'ingabo z'u Burundi n'iza Congo muri kariya gace. Kuri iyi tariki bashobora kuba barakoze inama za etat-majoro zombi, ubuyobozi bukuru bw'ingabo zaba iz'u Burundi n'iza Congo bakora inama. Noneho iyo operasiyo ngo bayise Fimbo, ni ukuvuga inkoni. Iyo operasiyo rero yitwa Fimbo y'u Burundi na Congo, nta kindi gambiriye hariya ngo ni ugutoteza Abanyamulenge, ni ukubica, ni ukukora ibiki byose, kugeza ubwo byanze bikunze bahunga bave hariya hasigare basigare nta Munyamulenge uhari, bahafate abe ariho hantu bagira aho ikibuga cy'ibikorwa byabo bya gisirikare. Ngeze ku musozo. Noneho rero gakondo, rya huriro
ubuyobozi bw'abanyamurenge ikavuga riti leurs excellences ba nyakubahwa. Abandikiwe rero ni bande Mushakamba? Handikiwe Perezida William Ruto, yego, perezida umuyobozi wa EAC. Handikirwa ni Lorenzo. Lorenzo siwe ariko ejo bundi yatanze ibihoho. Oya, ibihoho byatanzwe Shilema. Lorenzo niwe wakiriye. Yego, inkoni y'ubuyobozi. Ubwo rero ni Ruto na Lorenzo nibo bandikiwe nk'abayoboye iriya miryango. Noneho bakavuga bati ba nyakubahwa, au vu de cette situation, urebye uko byifashe, et notamment des violences extrêmes subies par les civils banyamurenge, ukareba n'itotezwa rirenze abanyamurenge barimo gukorerwa, il est urgent que la communauté internationale se mobilise pour voler au secours de cette communauté confrontée à un risque existentiel. Ati igihe cyari kigeze mugatabara byihuse, imiryango mpuzamahanga igatabara byihuse ubu bwoko burimo burengana kandi bufite ikibazo gishobora guhitana n'ubuzima bwabo. Agakomeza ni ku musozo, les banyamurenge n'ont pas besoin d'un traitement spécial ou préférentiel. Abanyamurenge ntabwo bakeneye gufatwa by'umwihariko cyangwa se ngo nko guteteshwa. Il ne demande ni exige aucune faveur. Nta ni faveur ubwo twayita iki mu Kinyarwanda? Ni nko kugirirwa impuhwe. Nta n'impuhwe, nta n'ubuntu basaba ngo bagirirwe. Yego. Tout ce dont ils ont besoin, ibyo bakeneye byose ni ukurindwa, ni umutekano n'amahoro arambye. Veuillez agréer excellence. Ahangaha ni ugusoza, dushatse twabireka ngo iby'ingenzi byumvikanye. Ndabona basinye, sinzi ariko abayobozi birumvikana bityo ko basinye umuntu yakwangira iki kubavuga? Nta mpamvu yo kutabavuga. Nta mpamvu yo kutabavuga, kandi niba ari uwifunguye cyakora iyo ibifunze twari kureka kubavuga. Yego. Ndabona harimo Kazinguvu Ruboneka, Ineza ahagarariye mutualité yitwa Ineza yo muri Canada. Harimo Jules Rutebuka, afite ahandi ahagarariye. Yego. Hari Manyota Alexis, nawe afite ahagarariye. Hari Adere Kibasumba, asanzwe ahagarariye mutualité y'abanyamurenge muri Amerika yitwa Mahoro Peace Association. Ndabona ariyo bahinnye bagize MPA. Yego. Mahoro Peace Association. Hari n'uwitwa Gakiza David, ubu ngubu ahagarariye mu Buraya. Yego. Undi ikindi noneho batanze kopi, bahaye Tshisekedi kopi, perezida wa Congo, baha Mohamed Ould El Ghazouani, perezida wa Mauritania, perezida uriho w'ubumwe bwa Afurika. Yego, ubu ni uhagarariye African Union. Baha kopi Anthony Blinken, baha son excellence Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. N'ukuriye komisiyo y'Uburayi. Son excellence Salva Kiir, perezida wa Sudani. Baha perezida wa Uganda. Yego. Baha perezida w'u Rwanda. Baha perezida wa Tanzania. Baha w'u Burundi. Baha wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Baha na perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika
Musa Faki Mahamat. Ndumva ari abo ni icyo gikubiyemo. Bahaye benshi cyane, bahaye Uhuru Kenyatta. Ndumva ni ibihugu byose bigize EAC Dictateur wo muri EAC muri processus ya Nairobi. Baha Melanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, ministre w'ububanyi n'amahanga wa Canada. Baha Madame Bintou Keita, turamuzi niwe uhagarariye umuryango w'abibumbye MONUSCO hariya muri Congo. Baha Emmanuel Adoukor, président de la fondation Bill Clinton pour la paix, ni président wa fondation Bill Clinton ugamije amahoro. ngira ngo si ngombwa ko bose tubagira tubavuga kubahetura, ndumva wareka wenda umuntu akabavuga. Bahaye wa Human Rights Watch uri New York City. Bahaye akanama k'umutekano ka Loni. Bahaye umujyanama wihariye udasanzwe w'ubumwe wa Loni mu byo gukumira jenoside. Uyu turamuzi. Baramuhinduye. Bahaye HCR. Bahaye HCR. Bahaye HCR Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Yego. Hari uwo muri Congo bahaye coordinateur de Rocha. Ngira ngo umuryango wa Rocha. Ntabwo ari Rocha, ni OCHA. OCHA ni iby'uburenganzira bwa muntu. Ni ishami rya ONU. Yego. Ngibyo ubwo baratabaza Mushakamba, kandi dukurikije ibyo twabonye koko bamerewe nabi. Ngira ngo ni byiza gutabaza, gusa uri igihugu kitabifitemo ubushake. Yego. Intabaza ivugira ubusa. Yego. Gusa reka tubitegereze turebe niba hari umusaruro byatanga, gusa turabashimira ko bakoze akazi kabo. Yego. Twakomeza tukajya ku yindi ngingo. Neva cyo kimwe na Tshisekedi, yiganye Tshisekedi abaturage be abashyira mu maboko y'Imana kugira ngo ibarinde. Yagize ati kirere. Neva reka nze ndebe. Yego. Inkuru nyishake nyishyire hafi noneho tuyumve. Kanyishake wihangane, ariko byonyine ntabwo bitandukanye. Agenzarira numa hakurya hariya. Tshisekedi we yavugaga iby'intambara. Yavuga ngo mumusengere. Bamusengere, ariko mu Burundi we ntabwo yavuze iby'intambara. We yavuze ni ubuzima bubi, ni inzara, ni ibintu nk'ibyo. Kandi ngo ari muri Edeni bazabwira nuza. Umva isengesho rye rero. Wera ntabwo njya muri byinshi, ndavuga isengesho rye gusa. Yavuze ngo Mana, aba bantu ni rwawe. Yego. Ntabwo ngishoboye. Kubera ibyo rero jewe nyica. Utwara abo bantu bawe kuko ntabyo ngishoboye. Abantu bakwaka ikintu utari bubone. Abantu bakwaka ikintu utari bubone. Umukuru w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobina afise akivomamwo. Kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica. Icyo ni igitoro. Kugira ngo natabitanga baramwica. Ni nk'amaganya Mushakamba. Nk'amaganya, urumva ko arimo aravuga ati abantu bansaba ibintu nta robine mfite mbivomamo kugira ngo mbibahe. Yakweguye se. Ati Mana, aba bantu ni rwawe, ubimenyere rero ubahe ibyo basaba. Yakweguye akavaho ushoboye uzabona robine avomaho icyo gitoro akayibaha akayiza. Mushakamba ntabwo biba byoroshye
ngira ngo wabonye na Tshisekedi aho yatabazaga avuga ati mwashyizeho amasengesho intambara ikarangira. ni uko yabonye mu bapfumu byanze. Mu bapfumu byari byanze nyine, mu bapfumu byari byanze nta kundi, urumva ko ari kuriya bimeze nta kundi. Ikiriho bwana Sentama ni uko nyine byakomeye. Yego. Byamukomeranye, inzara iravuza ubuhuha kujya hariya cyangwa mu majyepfo hariya. Yego. Kandi wararya agahaga akijuta. Yego. Kandi akaba adashaka kubyarya abaturage. Yego. Cyane ko yabwiye ko afite ibiharage, afite ibiki n'ibindi byinshi, nta kibazo cy'inzara afite. Ariko bikanga abaturage bakicwa n'inzara. Rero ni ukubura uko abikura mu maso, agahitamo gushyira amasengesho hafi ngo abereke ko abafitiye umutima, mu maboko y'Imana. Yego. Yego. Reka tugane ku ngingo isoza. Tshisekedi yagiye guhura na Biden muri Angola mushakana. Yego nibyo, Tshisekedi ari muri Angola, ni gahunda ya bino bihugu bituranye na Angola, bihana imbibi na Angola, hafi ya byose birahari, kugira ngo barebe ko bashobora kuzahuriza hamwe gahunda y'iriya gari ya moshi, kuko ikigaragara ntabwo iriya gari ya moshi izakorwa kugira ngo itware muri Amerika umutungo uva muri Angola gusa, ahubwo ni n'uva mu bihugu bihakikije. Nta nubwo izakura muri Amerika ibicuruzwa cyangwa ibindi bintu runaka bibizane muri Angola gusa, bizajya no mu bindi bihugu by'umwihariko byo bihana imbibi. Tshisekedi rero byari ngombwa kujyayo n'ibindi bihugu bihana imbibi na Angola. Yanahageze rwose, yitabira inama yahuje abaperezida babashije kuhagera cyangwa bari batumiwe n'ijambo mushakana. Yego, na Joe Biden, ariko aza gutanga kuvuga ijambo. Ijambo ko barikurikiye kuki yavuze kuki, nubwo amakuru namenye ngo atigeze avuga noneho ku Rwanda. Icyo yavuze, uriya muhora wa Lobito. Yego. Ni umuhora uhuza biriya bihugu, Kongo, Zambia kuzakomeza, ukaba wagera na Tanzania. Noneho havuga ko ari ikintu cy'ingirakamaro kizafasha ibihugu, kizihutisha ibicuruzwa, ari ikintu cyiza, noneho kigateza imbere ubukungu, uko kizaba gifashe ahantu iriya nzira izaba ni gari ya moshi, izaba ihereye ahantu hegereye ubukungu bwa Kongo bw'amabuye y'agaciro. Gusa avuga ati kugira ngo ibihugu bitere imbere, bigere ku iterambere, birasa umutekano ni ingenzi, ni inkingi ikomeye. Natwe tuzahagurukira gushyiraho umutekano, twimakaza umutekano. Nta M23 yavuze, nta Rwanda yavuze, yabera noneho sinzi ubanza bari babanje kumunyuza ahantu yenda. Buriya bamuhaye gasopo. Birashoboka. Byiza cyane. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka dushimire abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye kuba M23 yakoze operasiyo nk'iyi nkuba, ikaba yayikoreye muri Nyiragongo hariya ku ishyamba. Iyo operasiyo yabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ejo hashize. Ni operasiyo twasobanuye, ngira ngo abantu bayumvise. Ikindi twaganiriye kuba M23 yabohoye Kinigi. Kinigi ni muri Masisi hafi ya Rubaya. Ibihuha by'urugamba bikomeza kwiyongera mu bitangazamakuru bya Kinshasa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twaganiye ko igiye gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu. Ikindi ni ishyirahamwe gakondo ry'abanyamurenge ryatabaje, ritabaza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ritabaza na SADC, ribagaragariza ko harimo gukorwa jenoside muri Minembwe. Ikindi Neva, Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi,
yiganye Tshisekedi nawe abaturage be bugarijwe n'inzara abaragiza Imana bashyira mu maboko y'Imana. Dusoreje rero ku ruzinduko rwa Tshisekedi aho yagiye muri Angola guhura na perezida wa Amerika Joe Biden we n'abandi ba perezida barimo ba Angola na Zambia na Tanzania aho bagiye kuganira ku muhora wa Lobito ni inzira gari ya moshi izaturuka Congo ikanyura Zambia ikakomereza muri Tanzania izahuza ibihugu byahuriye hariya. Mushakamba rero ndagushimiye, nshimiye abadukurikiye bose mwakoze, kandi noneho abashya mu badukurikira bibutse ko mukanda subscribe kandi mugakanda na like, mwese mukanatwandikira muri comments mukadushyikiriza ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora, ariko kandi ntimwibagirwe gukanda ahanditse share kugira ngo musangize inshuti zanyu amakuru yacu. Mwakoze, umugoroba mwiza. Mushakamba, umugoroba mwiza. Mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye mwese mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.